Patal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai sol tapo inga tama matina matua malo le soifua e usimen fa. E fitu se fulu ono ta avale fa apitoa e alu ile maawila e fafanga mai le eletise. Ele to mana mi ai se peni sini ma fa ititi ya fianga o Samoa malelalolangi kasa o ona. Wafu ai swing o le tau ma afiai soifu o tangata. Peitai. O le vai sonei lea na talia ai ele fionga le minister pulenga o feo inga i lunga lau ele olo a foa fiti va ai ta avale wila ia na fausia fa atatau lava ia fetau i tonu ma Samoa e peo na ia saunoa. O se tasi lea vaenga o le mana onga o Samoa ia malolo ina lon se o manga ma au mai ai ta avale nei e fitu se fuluono e faonga e ta ita i o malolo tau pulenga le fono tele le Jacob. O le whapaanga Samoa ma le malo ia pani ma le porkalame atina e malo au fatasi. Le fo ina whaalau ilo ai ma le Climate Action Pathways for Island Transport, le CAPIT Project. Ua whaalau ilo ai fo i mano whanga whaapitoa e whawhanga ai ma awila o ta vale nei ma whaamaumaunga whaatau i le sao lea whaamoemoe i le tau po le climate. O se vaenga o le sao Samoa i puipuinga mai swing o le tau o una ia ele PDS Pathway to the Development of Samoa lua o lua tasi lua o lua ono ma le Transport and Infrastructure Sector Plan lua o lua tolu lua o lua valu. Peon sa nol minister le fionga olo e fai masui o Samoa e whaaftai al malo ia pani i lona sao mawalunga il whaola laina o le lanu lau ava o le Pasifika promoting green transformation in the Pacific region. Ma whaaso atu i ona motu e wha i le tau e tolu sulfitu tesi ma le 5 miliona tala Amerika. O le nao wha inga e se fulu 5 ma le afa miliona tala Amerika. Lea ua wha au ngā il bloketi e peo na mō le mawina. Mō le wha aitiitia o le wha atama i aina o le siosio manga i ona i tū ese. E taunu atu ai le malanga a le malo po le fas i au sitalia e au fiai le fonga fetalai li o pali i ta eo maspau. Le tai fono le sunga la ule mali e toa le watea pula tai vau Fosse Schmidt. Manisio fionga i minister kabineta mfaipule. E taunu i melpone le strofi o le vasa fou faatali le fono awa Samoa. Male maftanga le fasi melpone. Faya leo le ava feloa i le sfraile mfaatino ai nisio faalolonga masani. O le stona ai o le afeulai le keke o le asofana u tolu tau sanga o le fas. E whaamana tuai. E le whaeaina mai e le atua o le tūlai mai o le fas ma le dina. E whaia le afiafi o le stonai. O le dina se lau ono sifulu tala le ulufale. Ai mawaitau mafutanga e tolu, mawaitau mafa. Ai maise o le awanoa e feilo iai i le mamalu o le aumalanga mai Samoa. O le afiafi o le stonai le au whaamtu i tu malo taitasi. O lo langolango ina le fas a walo lato vale alofa i le afio mai i le afifio ato le aumalanga. O le aso saa so sfultolo o ke topa i le sfulua i le awa uli o le awhai ai le lotu tu whaatasi i Sunshine North e taita ia le sunga le whawhengai ngā Reverend Dr. Freddie Soalo ma le ekale sia le Yesu le maatu le manu ma ekale sia tu whaatasi tono le Ayo Victoria i Melbourne. O le aso ngofua ma le aso lua e ma wai isi a manoa o le paia ma le mamalu o tau a inga mapaanga a le au malanga i feilo iai a o le ito e taliu e le whai ngā malanga i Samoa i le asolulu o le vai aso e so o ai. Inisio tala, o se whaamalo si au mai le mtanga luengo leo i le nei aso ina ia vave o na tali vala au o le tunu. Mof so soani, mai le ofiso leo le ufa laulua mai ai le mtanga luenga e awal to e vala au i telefoni i o lato ofisa whaaitu malo. Ai vala au sao ne lava le numera lua ia pia. Mo tangata o mai upolu masawai ipe amana o miesef sosoania leo. E wha sosoa tuai wha atau mo tau wala au. Ina ia vave ai ono o atu sa tali po se lawe ai o sef sosoani le mafua ango le wala au wane ile lua. O wha mautinoa mai la ofiso leo e tali malava wala au e wha au oane le telefoni. Mai o ngāruenga umai wha atino o se la sanga i se Samoa saunga le mua tili. E toi whaawawa tuai le vai aso fo la sanga mtanga rengo whatoanga mwhai ngā whaiva i le lau mua papai ngala le Universitea o Samoa le NUS. O le tali atu le almtanga renga le val au lia whaaptoa mai le NUS e tawala mai le Faculty of Science
O le fola sanga sa whaatautai e le tau whaia wa sau pongi tuonia Ephraim o le asolulu o le vai aso taluai. Mai sa whaautu il porkalame fsosoani o le Saffron, le Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing Project. E aunga le whaatupuino o loanga osi, ma le sauwhanga atu I marketi si itial puleo o loa mawalawa I Samoa, ai mai se I taimi whaafuasei, whaalawelawe tutupu. Peitai, o le ata walunga nei fola sanga, e le fionga I le office silum tanga luenga Dr. Seuseu Tawati, I le soiva, o le masina nei Charles Fululua I leo au il portfono, o le aoa I le anu asepe on whailo mailum tanga luenga o whaatuanga, I lana I tu lau whaamtalanga. Ai o le so lulu o le vai so nei, le na whai ai le whontanga al whaala poptonga o suenga whaasai nisi Samoa mana pa anga maoti, I whainga whaavae mo le National Scientist Technology and Innovation Policy. O le wha moe na ia wha mautu le whaavae o le nei poloketi mo tātou tangata I le lumanai. Tala whaapopo le ngata in whaamealo whamai el malo Ausitalia, Smith's high-scan cabinet X-ray units, narcotic identification kits, 4 personal radiation detectors, ma personal protective equipment, or PPEs, bayo vest, ma safety boots. Ai o lato au mai a fo'i I Samoa tangata poto whaapitoa, e whaia tole ninga mo le whaongaina me whai ngā ruenga I pe ona tā uai lunga. O nā tangata o le angāre lue ai mo le lua vai aso, I le ofisa o le custom po le tute mo le saonga le mu o le whaongaina o masini, ai o le to mai whaapitoa. O le fionga le sui pāle mia o le minsta fo el tanga luenga tutem tupe maua, tuwala te vanga Iosefo Poni Fasio, na ia talia le foa I mai le malo Australia mwhaafta iai le fsosani whaawau, a le fo I malo mo Samoa, a o le ABF Inspector Michelle Bond, I lona sao mo le saonga le mu o le whainga luenga. Whautua ina fo el minsta le whainga luenga ina ia whaau ngā ma le tatau, nei mea whainga luenga mo le lele ia tili o le au onanga, ma toe whaafta iai le malo Australia I le fsoswani. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo iaso, e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo iaso a tai au se wha poponga, ai ma whaafta e tuai I le Wendy's Design, mai funga lei mo le wha la e.